Khubor Pibaro nakadon Bosco Media Network yuan ra shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo beningkong jong benai Kyllalyngkot arajar arhun rio. Kimat bakong san ha kini katayo kilong. Shongkun kelumpung ye kenduk lang kisamla Katolik hasnong diwe. Shongshit kejingra ke dap South House nem keseng kentay CMC mau kenro. Balat paspa ngut shiminta kisamla ha ke 5th Zonal Youth Convention ha Solat Parish. Bat pliu Archbishop Victor ye ke Zone 2 Catholic Youth Convention ha lain kra. Bat mintangin pasya ki Khubor bakam banyak. Shongkun kelumpung ye kenduk lang bakat ar 12th Annual Youth Get Together jong keseng samla Catholic Orthodox Circle kabla long lai ngilenter naduk ka artarik haduk ka sautarik Kyllalyngkot arjar arpun rio habalang shnong diwe Orthodox Sub-District Umsning Parish. Ha kesngi sedang ye kini kelumpung Annual Youth Get Together lepelong deki session bat program berbunjat kibakan Thup ya ke jingile akai football kentai bat chenrang tug of war kentai bat chenrang quiz competition marathon bat kiwe ki jingpen bernya. Palat chispa nyo pongut ki kon samla kentai bat chenrang kilawan ban shimmenta da ke jingshit rem ha kini kelempung. Ha kesngi penkut ke sautarik lasdang ye ki program da ke mas bakut bala penminta da Reverend Padar Joseph Rai. Kiriu Niam kentai bat chenrang kibakan Thup ya ke Reverend Sister Aspilin Karthang Mau RNDM, Sister Bakmi Lang Rangtong VSDB, Babu Catechist Brixius Lingkoi na kini ke Sub-District bat kipat riunget na keling kishnong jong kini ke Sub-District kilatut ban penpo penping ya ke jingle Niam ha kini ke sengi. Shwa ke jingle Niam la pediang burom da ke jingkemen ya barok kilingdo kisestar kipat riunget bat kinong kitkam jong ki balang shnong da presiden ke seng samla Orthodox Circle samla Mangkara Seliang. Kiriu khamat na kini kathan ki bakan Thup yo ba kinjo lang rangtong MDC rangba shnong ka shnong tiwe samla Kenny John Nongbri presiden seng samla Umsning Parish kila don lang ha kini kesngi ba shongkun shongblay. Ha kesneng ke kraw Usoble Joseph Rai ulaparia janai bin pabin ye ketin ublay hakamas pakut. Ulay ro bat kentui ki kun samla ban yeng scam ha kajinget banam day ban sha ya lambakla ha kinu ki rukom perkhat ki ba khla jong kani kejuk ki ba priang lingba ki social media. Ula kring ye ki samla ki bale peja akajinget bat ki bala sakma naga semlang brot jong Jesu Christ ban wan pai klem jing ting syaka sem ka badap de jing it kumbala kentu dau nong penem ubala IT lede halor ka ding pna bat ubala bu ya ka Eucharist ban nong ka jing ba mensem ka ba aibor ban ye kun ye ki jing e ka jing em. Ha kapor no sngi lapen buat de kajing mani sakramen da usoblay Joseph Rai bala shiminta da baro kipat riunget da kajing riu blay basyo mensi. Endala da baro kajing le niam la samru iki buskit shabaro ki bala job ha kajing akop beper. Lapen kop buram ru ya ki padar ki sestar badi riu khamat na kani kathan. La ai khublay kerpang ya baro ki bala penok baha ban penpo penping ya ki program ha kini ke lai sngi balala. La penkut ya kini ke sngi de ki cultural program bala shiminta de ki samla ni ki balang shnong jong kini ke Sub-District. Uba kenjok lang rangtong MDC ula penhiar ya ke lama jong keseng hadin bala deplut baro ki program ha kini ke sngi. La penwai de ki kentin khublay na samla pendap rangtong.
makin nyala keanjing ngating ban paya lajing mga itong lagi henry ni pamilang kantiang jing ngan ai tinolani jing nong jing sta jing shurba jing shirhan tu ai ngat trek yang jing snowren Kerdo ya kini kisamla kiblai ti ya kejingim na kebenta penpen mau yangi ya kejing kordor jong kejing long samla iba penken mau yangi ya kejing don ublay ha kejing kemen ha kejing ya rablem ha kejing ya kersyan ha kejing ya ai kiti kamon kiti kadiang na kebenta jong kabalang bat kam tam na kebenta kisamla tulang mami unong syarai kumbakar sam arfulai kong haba medon ringkat waladang ayat hatmir kejingyap ngan om kurdu ngan om tieng namaru dingdu jongmi usyaan yanga te kumta blai trai kenrat tu don ringkat batki hajan jongki tulang mami unong kersyan tulang mami unong utin unong kedong tulang mami unong peni kejing syai kumba meju peni jing syai nadu mami don makan yang selapurtai hadu menta mene mami ubayin bermesin syar junam la junam koya rai tu kejing kerku tu yang kerhai samspa kentai kan Hakasaw terik Kyllalyngkot arjar arpun riu kaseng kentai CMC mau kenro Immaculate Conception Church St. Anne's mau tawar parish kalaraki ke Ruby Jubilee South House nem jong kaseng kaban sedang nadu kasaw terik Kyllalyngkot bat penkut pat hau benai nailar arjar arpun riu. Lasdang ya gini kesengi da kejing penkiu ya kalama da Reverend Padar Ambrose Lamin parish priest ka mau tawar parish Bot sekamas pekot bala penmenta da Reverend Padar Ambrose Lamin parish priest kamau tawar parish ha kejingi shimmenta lang jong Khubor Niam bat kipai reunget jong gani ke CMC. Ha kesning ke kraw Reverend Padar Ambrose Lamin ula batai sya ya kejing liwat kiriu start narimingi yau nong penemu badeu Jesu Kris bat ya kejing ai ngobha jong kiriu start yau kunlung Jisu baru la kenturu ye kipat reunget beki day ban penkrep ha ban shimenta ha ka Eucharist pakot
Hadin kemas bekut, lepelat pat ba ia ke theme song jong keseng kenthei CMC mau kenro da u parish priest kamau tawar parish u Reverend Padar Ambrose Lamin. Lepenkut ia kini kesngi da kejing mani sakramen ha kejing alam jong Reverend Padar Rafael Mayong. Lembang ni kesngi jong kini fefani kepalai bagila yo nang kajing nang kini kesngi hakaba mangi misi ya kini ki Kristan haba kele phai kilayat bakla kila poi show herod nakila mi uklur sim aja uklur dang pau uklur dang ap yaki kata kada ke jinglong jong lei ladang ilong rio perthai ladang ya ha jinglong pop ladang ya ha jinglong bakla ka jongi habangi kuat ban phai yang ban don mensi balik yang kuat yang kini majai kini Kristan kim sange haban yem jong herod kiong haban syam ya ulu nong penem haban syam ya uski ki phai yang kinda kilami ki ibiang ya uklur ublai penpai parpor kuman parpor ban pun iyengi ya galenti betumai jaba jingjingi haba gitu iwat uda kadorut ke bakui wan uda kadorut ke basida haba sedang jong usnan menta ketak sosni ni bon ngi lasinga shimi ke resolution ke jongi bon ngi lasinga shimi ta karaja iba ke di le tausnan ke mga kwa ban petamai ala di tausnan ke mga i sedien ke banga bakla ngan petamai ala di ke di ke po jisu lei os pau ini ya ta klur pernah klur ba ajing sha sisien pa ko pau ha di Kristan pau ni kapag inangyaan, hakiti Kristan, hakilat nanti, naki brio para brio kejongi, naki nongelang kejongi, naki bahalo kejongi, ini naki kayi kesang kejongi, perlok perjol jongi, ngimtip, ke miracle, ke kampung lagu, ulai ngimtip lupa. Itu tak kata kejisian yang aku boleh. Di kata kata kebalai kebabangi ngilang yang jingkai na, kadi kesengi kebakrau, jong kefifani. Kebasau kebabangi ngilang yo sisirpan. Hanga jinglet jong kiligi majai hangin shadow jisu hapo iyeng dekat kemarin desan maki bakiwan banyak kedua yang diublai kim syangwan teli kim syangwan empty handed kiwan ringkat bagi jingai sobha bajoki kira kita ke kesian ke jingobi bat kabir ke jimun jogini ke kesian ke de jong blai ke jong saya kali ketuan ke tempat kali kecil jom blay kecil blay berkurang divine jom kecil divine jom blay kecil crowd jom itip kan kecil kotor kecil kan kecil kotor kecil i habang ikut yang dua kecil kita very precious long kepang hal kata ada kata kecil blay Kabaan, kecil ubi, kecil londok, kecil londok, kecil terwa je ya kecil kia, kebau terwa, alun gallery, bau terwa, ketuan kedepan mana kasih, ketidam keba kiu sejerong, kecil ubi, kede kecil terwa ya kecil dua kecil dua, yang terwa yang Thup yang sodong juga di ketuan, terwa yang kecil dua yang kejongi, yang itu kejongi. But kabalai, kabir, kajing kren, tak kajing yang lucu. Nama kajing penem kawan, tak kajing kha, hari kawan kajing syah. Ki khun samla kan thei bat chenrang ne kisantli ki parish ki bahap apo ke zone 7 kilatut ke 5th zonal youth convention belapelong da ke SCCYM zone 7 ha ke jingelam usamla Rafael Sinclair president samla Ribor Mautho secretary hagas ngi praterik Kyllalyngkot arjar arpunreu ha solat parish. Palat pras pa ngut tam ki khun samla na maulasnai parish, umber parish, maubri parish, sning parish, bat ko solat parish, kila shimenta da gajing shirhem. Hakani gas ngi sedang,
Lasdang shwa da kamas pakut balawan ban penmenta da ulingdo saat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha kejingidon lang parish priest jong ko soalat parish Reverend Padar Michael Sun, Reverend Padar Hieronymus Lingdo Lingkoi, Assistant Parish Priest, Reverend Padar Pius Shadap, Zonal Youth Director jong ke SACYM Zone 7. Hakasning ka kraw Archbishop Victor lekentui ki khon samla ki baladu jingkermen da ka boong ko ki khon samla kabalangkam jui kai bengindu jingkermen lanu na kata kadaw tolong ki samla ki bashirhem hau Chris banjap ya ki aka baro hakani ki jingsha penshoi jong kani ki perthai hadin kamas pakut Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulakinti wi kalama kum kadak ka jingple ya kani ka 5th Zonal Youth Convention arjar apun riu kabanlong hagi saus ngi lenter jong ka SACYM Zone 7. Hakani ka sngi nekinongelam kilapin kop buram yu Archbishop Victor Lingdo, Padar Michael Sun, Padar Hieronymus Lingdo Lingkoi, but yu Padar Pius Shadap. Barak away. Kublai para Rabba Juni, para Michael Sun, para Hero, Lingdo Lingkoi, Betre gani ka parish kisista Juni hani, Barak hani ki brodar, ya pi ki khod samla biye, nadu President biye Juni, Secretary Juni, but baro pi ki khod samla iwe ki bagan balawan ha kani ka jing ya kendu nang. Convention Jumpi Jongani Zone 7. Sultanat Bagade ka Sen Berin Kong Mentalasi Babrisdan Kue di Kisang Lasya. Dengan Sultan Bak Bagasdang Mentalasi Kani Gasun akan dua IP. Halati gila dua IP Samla Biye Pilawan Naki Nutani Ki Parish San Riuna Santani. But habang ipet ikatur jang pi baro itana pilok siya ba babreo ba itana ka ba po ba ping na kana shrang kana ka thei do brain ka khu ka dra ye pi khanang ba kane ka che kanu nang jang pi convention jang pi kane rap ye pi ba crime ka chinge ba crime ka chikarmen ba crime ka chinge yo play chinge iwe pa PSNO mentagasni kemaskanat ha jipule berin kong Stephen kong ju Yohanes lakan ni hangi iwe padran hani uwe uble ralan kini piru uble dan bun kerteng ha unang tau nang bo nang perlu nang penman nang rino semar nang pendak nang penbiang But dak ispat ni kerja ublay tuan. Kawai kaba sotenatam kerja ublay kaba ni barang ni menjer ublay ulang kaji kemau kini ublay ulang kaji jar kebe ublay kin wewe pat jar kebe wewe pat kin kendu ublay nama ublay ulang kaji baru irkab jingi nado kilendo kiruniam nado kipiro kisamlai we ni sultanat bau blai ulang ka jingi habang yo blai ulang ka jingi udah iya jadi wa itino ida di na kapital jingi pe hani lo ka di pena pida ayo to jisu ya alo ka di pena maru iye yang apa dia pi Uya kalau di penaban mak ya kipop cengi bero. Uya kalau di penaban jok ya kipop kesang cengi ikinong sien boman ya kejiane cengi apartheid. Nama uye yangi. Ngidang rakhe ya ke Christmas nakut atat Christmas. Hak ke Christmas kitip ublay uye apartheid. Ulawan dia ada bereng jar ki bangai jago kin lai em pi baro samna pi lai em na pinge ublay bar ublay lawan perkai ban bekrat dia ka jingdum bang long ka jingsyai ublay long ka jingsyai balai ublay wan ulong ka jingsep wara jingsep usim jo ka jingsep
Basau jisu wara jing kemen. Habadon kita ka jing huri hura wara ka jing kemen. Kadau jisu long kerpang na ka benda jingi nama ka jingi jangi. Si play beradep ni le buram ye kai. Ye kai FIFA ni ka jing pet pau chu play bau ye jangi. Pet pau ka per kai bau ro play ba shisha. Hey pet pau Hashmat perbat nakai u Emmanuel uplay na bangi. Ulapan Paula ni hakasi play masawan. Hakabaay baptismay u kawa Jordan. Unew kon baye jona do shach ko ari u. Ulapan Paula ni ha kata ka jing ya thosham kore mapokana. Bat hantu kilalut na kawan. Bat kilawan om Kakami kokon kimdan wanshu ublay. Most Reverend Archbishop Victor Lingdot Didi ulapin her ya kalama play ya Zone 2 Catholic Youth Convention balaisngi hayeng maniba kamaria nongirap ki Kristan parish Kyllalyngkot ha ka khandai tarik Kyllalyngkot. Ka Zone 2 ka Thup santali ki parish Kyllalyngkot laban nong thamai apashalong bat mau nyangla. Kinong lambat kinong mi khamat na kini ki parish ki bala kenjok palat spangut ki lapoi de ka mensim besidhem ha kani ka sngi play ya ka convention jong ki samla. Ki mat ya pliu jingmut ha kani ka convention ki long. U Jesu Christ ulong ka jingkermen jungi. Ki samla ki long kinong lam bat ki nuksa ya ki weipat ha ka jing em jong ki. Ban pertho bot ya ki nuksa bat ka jing em jong Jesu Christ unong lam jungi. U Jesu Christ udai unong lam linti jong ki samla. Kiriu shempang hakini ki pang kin paria bin pa bin ya ki jing thmu jing kini ki mat balabo ban ya tai bat ban ya merjing mut kat kum ki khot bat ki linong na ka ktin jong blai. Ha kini ka sngi play la pin pho pin phing da ka mas bakhot bala shiminta de ki samla da ka jing riu blai. Hagas ngiu blay ka khatway tarik Kyllalyngkot la kmilanti de ki phau haja arngut ki samla kin thai bat chenrang ne kini ki santali ki parish kin tuat pai ba shakalumpung convention Kyllalyngkot. Kanam, kaburon, kasma, kagau, kacintan, cingem, jokni, Khubor temporary. Henry na napitan pada Jesus Christ dalam kacintan makodal tama jokni. Nama play launching kermen jokni. Uday jing kermen jokni. Terkadang pun samami Khubor Francis orang bangkuan tuan play. Rator play kasih serai. Kasih yang ikut samami kerok. Utah yang ini kasih kabasuk tenang. Utah yang kasih Kristus hidup. Ketika kebenaran ini, Khubor Niam hadir merasyashkan rasyaya Jesus Presiden Sidunam. Nakawaro Khubor Salami Piero Pidim. Nama Pres Jikaran Jami Pidim Piero Pidim. Kawan Upuk Francis Boy Kusamla akan diperhatikan bahar Jam Kristus Bibit. O ublay unang inoy iti. Sampai try inoy pananalo. Wala na inoy chiso reject ni. Na kanyang chu unang inoy iti lananalo. Ano magkata? Kachikanmen pakikan. Papiem kamu setiap pagkacinya siyo. Hakacinya iti juni nilandet dan sedang berterima kajian dan kasih kerana bila berkut di kesenam jubili dan kasih kerana dari bagian baik kasih jubili mana kapot mana kesenam hal berkut kasih jubili kasih kerana teman ikoi baik yang dan try akan nanti jauh kasih jijjam
program kecil ni berpencet menerai bagi kan kecil jom kera nadai kerben how Jesus bless you benai sini kuciro dan Niam kerau sini gamala kecil sini ga nampak katra kau ni kecil kerben tengok kecil cuman kabaniam kecil sini Om hatapo majam Henry hatapo keciara jumne Natakadang saya tuai pada keciara kami kalau menetek terai Barat tahu di kapanan kendal Sama ni kecil kermen cumi kalau tahu terai mau belai cumi Nama kata nak perlu Bagi kedulang hati bersama ni Figure patren cumi Jesus Christ of the chicken man to me. What look and man came in the Japan? Boy, some chicken man, a catching so hard take the door. Can you manage to do me? John, come up, a catching pride take, no one not a catching some sea. John, but the neck, a kick more fake news. Boy, some like to come at the front. Ani kecil pun kita berputra. Kalau ani nampak kita tiba, kita cuba kita berjalan, waktu tuai kita berdoa. Nama kata itu orang itu buat dia macam top squad di front berbuncang. Dewan umum kata, Henry do hesan. Nama Yesus Tuhan lagi. Kalau kita Bat dakini ki Khubor ngila poish ke bekut jeng kini ke Thup Khubor. Ngi ai ke jingkit bok kit riang ni pi baro, bat ba pindon ha ke jingkot ke jingkia pin chat pin klan. Ngi kerpat ipi bela dodon ki Khubor baja ha ki parish ni ki shnong jong pi, ba pin pa ne pentip shangi hau teu number bedon ha ke screen jong pi, kenang bengindang la ban penmi man katayawi ki Khubor Niam ke jela. Keblai shibun ublai un kerku yipi.